تماشاوان برز نهاجی یکسر زبر خوب بدم سویده لجم میوان خوا امین حاج ایبش خوشکا زاروک رواندی یبناوی آلان حاج ایبش خانم امینا دنباش سپاس جبو آمده بوناته برایته چاو هات رواندن جه کنگی و هاتی رواندن بله خانم امینه نظرم اگر تو دنگی متکی آنا پرسا من ابو مدخواست ام بهتر بزان بن که برایت آلان کنگی و هاتی رواندن لکودری بود اما که هاتی رواندن هفکاری میدبیجن امینه حاجی بش نه آمده حتی که آمده به می وگرن لی هر سروی مجاره از برای خوب بدن باجار کوبانه لجم برز خالد عبدو باوی زاروک رواندی ابناوی میسا عبدو برز خالد دنباش خوازن هنه که تو بحثا کوری خواج مرا بکی لکوبانه دما که هاتی رواندن جکنگی و هاتی رواندن کوری تا چند سالیه برز خالد برز خالد پرسا من او بو ام خوازن بزان بن کوریتا زانیاری آگاهی لسر هنه توننه جه کنگی و هاتی رواندن بله هفکار مدبیجن برز خالد جین آمده لی خانم امینه آمده بو خانم امینه دنباش سپاس جبو بشتر بوناته برایتا آلان جکنگی و هاتی رواندن وی 24 روز برای من هاتی رواندن چند سالیه برایتا؟ 25 سالیم او نها سفینه هی دخونه الحلبة کیجان تاخی هات رواندن خوش که امینه لشيخ مقصود لپیش دبستانی لپیش مدرسه بول کدره بو دما کو هاتی رواندن أعرف بشي دبستاني بي أو دشي دبستاني ونغنى قري ماله بتنی بو یان کسک پیره هبو نا بتاني بي بس دم هفولت جند ديبين بو إنه جوان شورشكر بجند روبين كود آخر مرة يعني یعنی جوان شورشگر برایتا آلان رواندنه يا أعرف باشه یعنی نهار روشوی چیه آگاهی و زانیاری و معلومات لسر هنه والله تشتقت هنا بفكم دكم الجند قارين وآخرن هفولت بين الجامعة بين لوي وانا الجامعة وكهان لو كدار بقارن لجند بقارن أساس لفسول دوبين خداني من أنا قلت بي 25 رو لوي تاي بفتلين خونه شهيد وصون خوربين أنا قلت بي لوي واي بفتلين نا لوي ما فتلي ونا أم تشتكي سار جند زونن دبي لوي وانا الجامعة که سوزدا بو خوش که امینه هفولت الشيخ مقصود أو بكن عساس إدمازن باشه اگر هنه که تو هنه که بحثا برای خواه تجمرا بکی روشویه تندرستی صحتا وی چاوا بو هوا رمبي الحمد لله رحات بي بس إنه فترة تولي فرد فكري ونون ناد خور وهنو بين ما ردان ناد كريوني بس دشو مكتبه خورد هوت مال امان زنی إنه بأقلي جنده هانو دليزن وكي جنده ببنيوني یعنی برای کوره رواندن تجاری هول محاوله هاتو بودان کووی براوینن نو باشه دما کو باویتا و دیاتا دچن ناوندن آسایش یا پیده جوارا چید بیجن داوین جار کنگی چون دو دكه مامانو تشينو داره مارد بين لوي وانا الجامعة نفيزقها مكتب حماية الطفل نفيزقها براسنا زاروكان وهول دا يعني بافيتا دياتا هول دا محاولة كرن كوخو بريخو بدن وين نفيزقها وين مكتبه أري محاولة كرن تمي بين إنه عم تشتي سار جندنا صورة باشه
دریا کانالا مرا خوشکا امینه تدکاری بانگا خو بگهینی کا اخافتنا و چیه بانگا و چیه أخفتنا مع إنه لوي مجموعة بفتلين لوي مع لو 4 سالي لو 5 سالي يعني يا قتشك بخوين الناكي سلاح داس فوكن و كردستان عم كتشيكن وش أمروزين إنه هاري بس نابا في عمري يعني لو كين تشكن بله يعني ده كم دبي بس إنه وين بيشي من لو بلا مرة ببي هوا هو ببي أكي هارم أكي بينم هاري بس إنه وين وادبي وين خير داندكن شو نجين ده ام جيش كردستان حز دكن ام جيش كردلقيخ حز دكن بس نه هون لو كي دو 4 سالي دو 5 سالي جنديو ببن جبهات و جنديو تدريب كن يعني انها ونظن کا كوريوال طاقه شيخ مقصوده يان برنامج جدا نعم نظن بله بيفيا سلامتي جرا نعم تشتي زانبن اگر اخافتنك دهبه كرمك ببيجه ام بهفين تشتكي سر جندو ببي وانه خداني ما هنا هناك انه تشتكي خبر بس لو ما فيش معك يعني عم زانبن تشتكي جندو انه هو بخير اللي انا بخير بله قالك سباس جبو خانم امينه حاج ابش خوشكا زاروك رافاندي يبنافي الان حاج ابش كو لطاقه شيخ مقصود جبريا 24 و جانفه هاتي رافاندن ميوانم بو قالك سباس جبو باش دربوناته